Katakyie live worship. Awurade ayem yie. 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 Kaparia papa katoshke ba. Roti kabushi ya kadua. Bagara barua briandu siwa. Hallelujah. Hallelujah. Katakyie live worship. Hallelujah. Yedi asedani ya ye nkamfu tuntum peja na se ne de moduma nkoma safarade aye bia fu twenchen kunyankoponu na no pei. Papa na wama yeni menguazi ni wani yanshe ya tamfunsa dano. Katakyie live worship. Awurade ayem yie. Dia wama yengu nunu wama tamfu wama ya tamfu nina kulo batire no. Onua nenim ni nechi nyame biara ni ho. Ni efenu chenchen kunyankopon no. Dia woni obi nche nenim onyamu ho no. Osi hwe mi yenyame nunkumfo enti no basa wosomya eni kwanso ukonya mbata hu bi ni beka mi asafo awurade ho eye ne sadia na chese wankasa no woye violation of mi nyankopon memra ono no ompe violation bia Kristo no dansi afere no eneye Wednesday eneye wukuada wukudeno no. My God, my God, my God. Entine miankasa me papa brother same tunyumbi osi ye wonyame bi wo ho edama kupenu otimi ye najuma ye wo ba ku bi nso wo ho ono no ye adwuma kwosieda ni nya twemu se kim na wo kono wo se okopambu a me pa cha wunya bi
ye wonyame bi so a ono ne ye frɛ no adwoada nyame ono no tese duru dwoada ene ono so obetina na pakan kesie mu no wodada no ho entinye adwoada twama yese wonya kwa abrewa a yese abrewa ni wo because abrewa beba next week Monday etuamadu kosi memenda sanya mefuo ni nyina omoda a very special day omudi yo omajuma nanso wodoma kuma tetika so nyankopo ye biafo anafra na kunya me ba sakura me boni dia na mama me humne so ono no kasama poni aso chi nyina eyedi ono no oma di owo ni bie ono na so obia obi ntimintum na so wotum so obi ntimimie ono na wo sha ejina na okanso a ebamu ye fra no wo se ade yo nyankopon etina no me so ye ototorobo nso otonso bo awia ade nyina sutumvo oye Elohim ono ne frɛ no Elohim ono ne frɛ no dansiafere sanya ngopono efiri juoda wukuoda o Monday ye wo Tuesday ye wo Wednesday ye wo yawoda ye wo fiada ye wo miminida ye wo kwesiada that this is the God that we are just discussing about this morning sanya me weni edi ni wo dansie na no bayi ono woni break edani nyina wotimi ye adwuma my god mesie ne nyame be ye obi wo adwuma na no bayi o saina ni di ye Yesu Kristo ye mani ye nwanwa no mesie na no pe obe ye nwanwa de wo brabam my god o se me ba be ye bibi papa bi wo Israel maimu my god my maker my god Urasunku madabakuda sikabo randi makoska tamakundi makayabadosha ose me ba be ye bibi papa bi wo Israel memu no nipa bia obeti bia na so mbe ye ne chew Messi Rade Baba sisa situation no obi obeti bia so mbe ye ne chew Rade Baba de danda obedani abrabono obi obeti bia so mbe ye ne chew enti na no David ni Goliath shia ye no David say wo de giant sika na epa me so but me de asafo Rade Kristo dino de ono te osusu hintabia no ye te osusu hintabia wo te na twedi amponwunu ase me David de Messi Rade se wonne ma banka se ne me dwankobia ono na sa asam to me dwane kotoa no ono na sa nsowe ne ba me dwane kotoa no ono na sa amane ne ba me dwane kotoa no ono na sa abusia pom ya me dwane kotoa no ono na sa abusia anyi me ma abusia mfa me nyahwea me dwane kotoa no esanse ono na dia babu dansefo na to twene no ofa no wa yenirie wa modi no ofa no de blocks aboboso no afa cement kakra no wa mix no de nsu aka ho owia no de abo kakra so asa mixemese na afi wo mix no portray he is a master potter my god David is what they giant eba me so na so me dia suffer din eba and next will be the Yankupon di Baya Jumana no Paya. I believe we say worship in Quanawiano or Shadia in Quanawiano. There is going to be a turnaround for your life. You're from another Uncle Senior. Hallelujah. Obi mi amompa e ofio kase urade Yesu abrabo akakyie ade bia akakyie ade bia etwemesan ade bia etwemesan emma mintimi nkomani mo abrabo mu ena no pay medjume mu hono me dem hono me fie mu hono ka mu hono urade me bompa ye e bom nshoma ade bia etwemesan wo abrabo mu emunte come on somebody shout breaker bompa makatu shalampa kadaya papa ade biara eye chirisanye
Adie bia etwe wo shan wa brabo mu. Come on, shout break. Bonfire. Somebody pray bonfire. Makuria bakunda sika papa. Dia ye chiri sanye biara. Ye wo nipa bi mo ha original. Meba no, ye wo some people bi wo butua na mo wa brabo mu. Na ade bi atwe wo ansan. O mu ntimi nko woni wo brabo mu. Wo nipa bi utimi peja pa. Wo benya sika ji wudin pa. Na nso awieye no, se wo bofom. Wan kasa no utimi se sika ba wo nsem last year. Na nso wonte wo asesa sika ni nyina ahye. Wo hu de wo de ye. There is something going on. O tebi kasa etia wo. Obi adebi esori tie wo shebre. Adebi sori tie wo nkanko. Come on bo bia wa no. Kasa urade Yesu. O kasa urade Yesu. Ade sori tie men kanko. Ade biara ekoso setback wo mabrabo mo. Me bombing shambon pa na no pa ya. Shadia no. Mi breki. Somebody shout break. I am too tired this morning. Somebody shout break. Utimi usa wo bon ho modin wa brabompa. Ejuma be na wan kasa wunye bi da wa brabom. Obaby tie me si ye kase ye mpai bo onimbo pai obetimi apai bo na to the extent say ebo na den kura se de obetimi apai nanso wo hu abrabo na no Obaby wo tie me wo ye dwuma wo wiase mu nyina be ma bi tie me wo ye dwuma wo wiase mu nyina nanso wo hu abrabo no so. But I came to announce to you this morning, me ba ase me ba be kanya me asama kire wo me ba hase me di Kristo ebe ma wo na no pai so wo be gina dia me se sabre no etru be twa obiere no wo be di Kristo etia na wo de no ho to Yesu so ma Kristo ma nani magu ase da. Joseph nene nante ye wa ma nani magu ase. David nene nante ye wa ma nani magu ase. Abraham Noah no nene nante wa ma nani magu ase. Elijah, Elisha, Jeremiah, Ezekiel, Odifo Samuel. Kristo ama wo nani magu ase da. Hey, mama utie me enkechi wate. Wa wo hwe me live on Facebook. Eye Katakyie live. Me pese me catch no say enkechi. Wa wo hwe me TikTok. Me pese me catch no say enkechi. It is never too late for your life.
mama enkechi wa brabo mwate baby ampempen so Kristo di woduru na setechere mada wo bodwe moja redi mu afuru sana. There is still time for God to bless you. Say akasi mampo kura na Awurade Nyankopon be hye ne ho animunyam. Etimi sofu bi ka say God can use 10th of a second to bless your life. 10th of a second. Me bompa ye mani pebia wo tie me na no pay. Wa wo hwem wo TikTok, wa wo hwem wo Facebook, wa wo hwem wo YouTube. Me bompa ye yimpa ye ma wo. Se etini saye biara ma break every so. Wonya juma mo ka free na kro bia mu da. And I no pay Richmond. Obi frem wo se oton ade wo school bi mu. Oso obeko bia no se na yamfa besene nioma megu ha echi no obeko no obi a ono ho aprapra no ho no a ho ye dry no obi a ho ye dry ono nko obeko koduru no ho afo. There are some times in life I was also sorry now bomb pie. Misi woni pepia la woni wudi 10-10-1. Oso so Nyankopon fan krante kani firiwo. Obi aye no spiritual police. Odi wachi nipa ba no abatu agu. Obi hye wo boso obeboa wa no akokasa agu nipa na sum spiritually. No okaje say akwa we ya akwa bua ni kura mfa so obi ani so. Obi di wachi se we hia wo helper wotimi se brei wo hia no ni nsem wo bianko obetimi aboa wo. Wotimi se papa ya wo hia ni nsem wo bi obetimi aboa wo. Wotimi se sister ya wo hia ni nsem wo bi obetimi aboa wo. But all of a sudden wonted nyoma biase, there is something going on. Bibi shoditia wo, bibi di wachi ebo wo ne petugo. And I came to announce to you this morning, David is saying so what 2 minutes will be soon shamia papa ma wo wotini woti o se mesumu nru matamfo na wona kwamunya trotro e mesi nipa biara wotu anu watie mu enya no pay esumu nduru no na kwamunya trotro on hwehwiase kamo kase uradi Yesu nipa biara wodi machie obomi nipa tugo obomi shira tugo oboma kwantu tugo obomi yedie tugo oboma wadie tugo sembe bomi shembo mpaya esumunduru no na kwamunya trotro ewo yasure mo. Come on, shout darkness. Makabadum palabakusa kudaba. Ene aposi mano jemfi beba fia. Me soriano pasi na me bompae. Na me ba Richmond freme okase papa diachi. Me se Richmond se selection account na no pay dia. Yemra ni emesore woduma nkoma Nyankopon. Ureji enton ade kakra. Ansana aposi manu ajemfi beba ne enton ade. Na eno mekaze me charge na menya tifiri a. Ahwe kora na chese. My God. Mrs. will be po on po Awurade be ye yi. Amin bia wo kan ho. Ti amin bia wo kan ho. Mrs. se wo po Awurade be ye yi. Se wo po akwantuo no betu. And now for so baby a wodru no wanyina dru some level bi Mrs. se wo po aware no be wade bi.
Miss Apostle Jenfi Befia, the international Jenfi or Befia. I am not charging too much. And I know Apostle Jenfi Papa, the great Opambo, and I know I'm in TikTok. Me say we charging too much. Nation, maybe a nation prophet will be a church and no pay. Wonderful. And run all Pambo a charge pa the nation prophet. Oh Jesus. Apostle Emmanuel Jenvia, but my men got 20. A Japatas of Ronano pay why. Oh, my Father, my Maker. Richmond me banon fami ko Japatas why into Uber Facebook ni YouTube wa ene twegu no yen yekuta the biggest beautiful wonderful large showroom all over Ashanti region. Messi Ashanti region be no amukuta showroom kasi ete say enti Twyford okra Twyford company for okra boy abaso e Japatas. Hey, if you were from Utiminano Bay, what could you single room, what could you flat to be Utiminano Bay? Me patcho who pesa water tax. Missy Willie Capet and then fancy de mubium. Richmond, I know I'm a call Richmond Capet to be on the Sunday, them and tell Richmond. Now, what you know, Mako manager Gladys, one of my quajitas in the Biamawati. Mako manager Gladys one ma kwaji bia ma because you carpet to any yemfam mobra me ba no and ye be sorry nyankopon am na hu so ye king of kings enti Japatas so the frown na no pay 40 by 40 rustic and Polish 60 by 60 rustic and Polish wall tiles, 60 by 30 by 60 rustic and Polish shower set, tap, sink, mirror, basin with cabinet. Sanima wemunya ye kana obimu shadanti as a basin with cabinet no. Na chese be ko dwaria won se ana ko dwaria. Ye waibu onasa wa anasa upeso awasori ano pa peso utwitwu se ye waibu ase basin bisa no ubetime twitwu se na ude horo wanum wo brush wo teeth no aha no ne frɛ ni basin no na ye won cabinet so sa wo ho ti cabinet no utimi de o brush ne wayi no so hyehyɛ ase ne sa yi no ntu de obra Facebook ubehu basin with cabinet no Japatas wo ba ku bi wo ha ye plug it ujari wie ya na do tawo na hyem na afi na wo metawo no unya ne ba bia say Japatas aferi akakra modu aferi community hospital no ene ye wo yes I will paint your bathroom doors ni nyina bi security doors ni woni nyina bi so ho na wo pono no na ye pono no ye pepono papa de ato ye pono no na akronfo kura ntimi amawuram enti Japatas se bra omo be ma sa security doors ni nyina bi ye de ma oni ese ma o tax papa ye ma o tax ni ese ma o paint enti he unya si ufie ni nyina wia me pa cha odi aka no jama Japatas why ne bra na beje o tax no wonderful ubeduro no na manager Gladys the beautiful manager, the humble manager, the respectful manager. Oh no manager Gladys no
Messi would wunya bana wusika kuranswa. Ukwa also me pacho misika anso na me hwe manager Gladys. Me tie Katakyie live worship. Omusi wusika anso na ko hu manager Gladys kura na obetimi aye dan. Ahwe na chese mo hu terms and conditions ya mo betimi akọ na wafa otas na ko fie kama. Number near 0245967229. 0245967229. Eye ejapota. Big Joe phones and accessories. Big Joe phones and accessories. Nano pay your buakwa. Total filling station 1 year. Why? Big Joe. Big Joe. I don't pay Big Joe for a while. iPhone 4 no. We use iPhone na we tie me obi fra na unse dan tini ya me pacho ye Big Joe. We use iPhone we charge and se dan charge me pacho ye Big Joe. O phone no ban fine wo de ewura nsuo me ye Big Joe. O pay earphone, earpiece, screen protectors, the phone unlocking, decoding me pacho ye Big Joe. iPhone open original screen any open original one dey do juma me pacho ye Big Joe. Big Joe phones and accessories. Ye we buako total filling station wo oba Facebook abon se Big Joe waji obi iPhone enu otutu no me friend of phone professor. Big Joe no me friend of phone professor. Onu no otimi yi phone ne nso no ne nipadua no oyi nipadua no ho akwan baabi a Big Joe no obetimi ahyehyɛ phone na tutu phone no awo phone mpane owie no ode na si ode na to bed so ono no phone doctor no Ebuako total filling station one Big Joe wa Kunsu Zongo Junction ube Big Joe phones and accessories 0245794556 0245794556 Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service short and from Agasco Anope Agasco Sibra Susu savings current account Susu account Agasco yeni bi the power pack woman so for Mami Janet United Gospel the power pack woman baby so for penny will be as you Apostle Emmanuel Jemvi Agasco Sibra no pay yeni ma loans and asa bompire de agusu de amount enti ubedi loan na wonko boka na nse akwabi kwaji loan asa wonu loan no okwaje no wansusu anye ne dodo oje ye no obo ka susuro nkofo ba no ehuro de afam pomam da bi Agasco de ubedi loan wo ye hwa yesa bompire gusu ye ba wonfam pomam ye ba na wo chekisi kanise ya sanse nyame ahira so Richmond be very careful. Oh Jesus. Number near 0200171450. Agasco, ye were meme aferi station obekano of justice. House of Love Assemblies of God or to obey create account no hoha. Also for justice ukona kaso create account no hoha no. Wonderful. Enti branani Agasco made in common na no pay. And then school no pe school papa pando oba kwadia and just say ye better ti abofra no nyamisuromu ni ewia ya se bie na adwini mama ntese bibia ye kama na bibia ye fefefa eno ani Jomas Haven International School oba YouTube Facebook school na ho office enkure no mo ho office omu school atado no so say kama bibia chese eye on point wow Jomas Haven International School o de bra YouTube na ye Katakyie FM TV Facebook no so ye Katakyie live nebra na be he Jomas Haven International School a teacher for no so ye very neat omu kuta abadaye and I know some back to one midini ko school no me yes school na me ko twere ni di me duru o teacher ni no dressing be a teacher ni na yinam say hey teacher ni we dey no so babu me banaku no me banu so ye very stubborn why is what papa no would dear grow babu and I'm the teacher ni dey the way was here dress here wojina ho kira dey Debbie me mfa ne nko ho and I wanna me man so pehi and I'm the neighbor Jomas enti me ba no ko Jomas enti me ba no na wo ho no
Obra YouTube never heard me bano no can be heard me bano. Wonderful. Jomas will never hit Isis Junction. Udru Isis Junction. Free Aferina Okwa Isis Junction. Unifaso. What if I can't so teen? Hona Bako Jomas. Ufri never his on the air banzoswa. Isis Junction. You benkum so. Fakwan so teen. Ubaba Jomas. Just a school near your CCTV cameras, TV Sabobo, environment no so for kama. Obano Yapon, Uncle Jine, Yabiaso, and Quakas will be the Nibejina Kwaho, Nanu school be a momo, or more point, and Madame Nasa San Qualana Diabo, Madame, oh, ho, at the school no money basara. Joe Masters was school bus, come. And Granny Point and Eddie or Moko. And do by Facebook, YouTube, who teacher for the room, we see address it, come F. And no pay for Joe Masters, right? 0245 081 871 0245 081 871. For Banabra, we are Bayer Juma, ye found Quran free crash, adequacy primary. Into we are Bayer Juma, Nasa in fact, Unya Quine, and show Bano, not as up and down, hawa, me pacho Faubano Ebra Jumas, number near 0245 081 871. Urejmo Yen Jazo, Young Bone, my God, Apostle Emmanuel Jenfi of Via. Apostle Emmanuel Jenfi Wofia shed the power packed woman also for Mammy Janet or no so for penny and no real metan Miss me be a room a real guani adequate. Maza, you do me, I do you. Oh, real metan Miss me real dear, my God. Hey, Apostle Jenfi Wofia. My God, Makuria Bakudasha. Second, can you pay Munquanka, Okoy and Uncle Amo? Eka will be Quananka, sorry, and Okrano, and Kadianukra when you been ready. Nanso Ratin Kupo, Dominant Adoya, Aso Suntino, had the open a woody, the open a ultimate talk. Me papa Apostle Jenfi Wowe, the open one.